بدرا يا حجرة ضم الجمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا المحمد وانقضى ولم تسمعوا لي الأيام أن أنظر الهجرة مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا حبيبي ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا صلوا على النبي محمد أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم يا عستق الحادي من قلبي بشراكم قد لاغ نور الزين وأضاء عينيكم يا عستق الحادي من قلبي بشراكم قد لاغ نور الزين وأضاء عينيكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم الله عليك الله طوافك يا مخلى سبحانه حلاكم برحمة المهدى الله عليك الله طوافك يا مخلى سبحانه حلاكم برحمة المهدى أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم أمانة يا زائرين سلامي لطه أحمد كحيل العين الدنيا هلاها أمانة يا زائرين سلامي لطه
كحيل العين الدنيا هلاها أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معكم أحباب رسول قدمك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وسيدك قدمك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وسيدك خدمك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وسيدك خدمك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد ما في زي سنين 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 بحب بحبك وبريدك واتمنى وسيدك قدمك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وسيدك قدمك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي يا جد الحسنين ما هو انت قمرها وانت اللي منورها ما هو انت قمرها وانت اللي منورها ومفتاح اسرارها يا حبيبي يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وسيدك قدمك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى وسيدك قدمك ومريدك يا جد الحسنين أحمد نور عيني حبيبي عيني أحمد نور عيني أنت الغالي علي يا حبيبي يا جد
وبريدا وتمناه سيدا قدامك ومريدا يا جد الحسنين بحبك وبريدا وتمناه سيدا قدامك ومريدا يا جد الحسن يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرشد يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وقسما بالنجم حين حوى الله الله بل معافى وسقيم السقيم السوى فعلى الكونين عنك سوى الله الله رب مولى العرب والعجم يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حضرة سيدنا رسول الله محمد بن نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح ناظم هذه المنظومة الداعي إلى ربه المعبود الحبيب محمد بن حسين بعبود على ما نواه صاحب الكتاب الاعتبار لأولي الأبصار بالإسراء للنبي المختار أن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين برضا رب العالمين وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان وعلى نية أن الله يصلح النيات والمقاصد ويدخل نياتنا في نياتهم على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ليلة المعراج والإسراء كم إبرة فيك وكم ذكرى يا ليلة أبدت مقام المصطفى قد قصرت عنه ذر الجوزاء سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في الليلة الظلماء من مسجد ذي حرمة في مكة للمسجد الأقصى بغير أناء
وفقدت ربي حوله بكرمه فأره من آياته الغراء ركب البراق وآخذا بركابه جبريل يحرسه من الأعداء وبطيبة قال الأمين له إلى هذه تهاجر موطن الآباء صل لربك ركعتين فمن هنا أيضا تبارك بعود الأحياء وبمديان صلى بأسفل شجرة قد ظلت موسى بكرب رعاء وبطور سيناء المقدس سروه صلى النبي هناك وسط عراء وببيت لحم للمسيح وأمه صلى الرسول لخالق الأشياء وتعقب الإفريت إثر نبينا من فيه شعلة ناره الحمراء فتلا النبي دعاء جبريل الآمن فخر مسروعا على الصخراء ورأى أناسا زرعهم وحصادهم يومين ثم بدا بها لنماء جبريل أخبره كيف سؤاله فأجابه أهل الجهاد أولئك ولدى سؤال عن أريج فائه قال لي مشطات بدار بقاء ولقد أراه الله إذ أسرى به أنواع تعذيب على الهمذاء فليعتبر من كان يعصي ربه ويتوب سريعا قبلها لفناء وأتى على واد فاس نبينا بشذا نسيم عطر وغناء صوت الجنان نسيمها وأريجها تشتكو للهنفاء والسلهاء وبذان واد مروى رهانة ووأن دمي رجف الأرجاء صوت لنيران تطوق لأهلها من كان لله من الأعداء من فتنة الدجال يا صاح استعذ فلقد رآه بعينه الأوراء وهناك أملاك رآهم يحملوا نعمود إسلام عظيم دياء وبأرض شام يؤمرون بوضعه فالشام قد صارت إلى الخلفاء ودعاه للتهوين وتعسير ثم استجاب له بكل إباء وبدت له الدنيا بصورة غادة حسنا لم تحظ برد دعاء وبمروة أخرى لقد ظهرت له مثل الأعجوز لندل وقت فناء
فتعرض شيخ لئين له يناديه هلم فباء بالإخزاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر السراء. يا رب بالمختار بذكر بنا وعمدنا بسر الإسراء. Wahaya
بالمسجد الأقصى صلاة تحية صلى وجبريل بوقت صفائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وعميدنا بسر الإسراء حتى إذا قولون بين قد أتى وملائك نزلوا إلى الأنهار جبريل صلاة يقوم أن يؤم أولئك يا رب بالمختار فرج كربنا وأميدنا بسر الإسراء رسل الكرام بشكرهم لله كم عدوا من النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأميدنا بسر الإسراء فتكلم المختار بينهم وقال ذكر الخصائص بعضها بثناء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأميدنا بسر الإسراء ورحمة للعالمين وخاتمه وإلى الخلائق مرسل جمعاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأميتنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء والأمة الوسطى لأحمد فضلهم يربو على غير لهم وسواء وكتابه الفرقان تبيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذكروا إذ ذاك فيما بينهم الساعة الحق على استغفاء سكتوا ولكن المسيح بان عن بعد لأشرة لها بجلاء وتكلم المختار قال بئست وساءتك هاتين مع الإماء قداني من
asalin wa min labanin lahu mimma bihi min atsyatin wa zamai fa asaba min asalin qalilan wartawa min ka'sin darin wa huwa khairu ghidai wa uti bi mi'rajin yarqasaidan nahwa samai bihimmatin qasai laqa minat tarhibi wa ta'nisi min rusulin wa amlakin bi kulli samai fi awalin kana liqa'u bi adamin waladai aswiratun bila ihsai wara'al halilu bisabi'in aw sabi'ik sari rasal jannatil wannai fi baitihal ma'muri sallama'ahu arwahu ummatihi bibidi kisai wa ata ila malain wal a'la fajibrilu kailsin qada walil lirrai wa ala lisidrati muntahal uzmallati jallat anil awsafi lil bulawai min asjadin awraquha wala waraqatun minha tuzillul halqa bistifai amsalu yarbanil hidahi malaikun lam yas'amu tasbiha subha masai ta'wila arwahu ummati ahmadin matu alal islami fis su'adai min aslihatan sabu arba'u anhurin nahrul lihamrin summa nahrul ma'i wa bisalisin labanun yasugu li syaribin wa birabi'in asalun zahabi safai wal kausarul mau'udu mauriduna wadan yunsabu min hafaikal irwai summa jinanal huldi kana dulu fa iza biha ma la ra'ahu ra'i wal uznu lil insani ma sami'at bihi fil qalbi lam yahtur ladal uqalai ya rabbi bil mukhtari farrij karabana wa amiddana bisiril israi ليلا سرى وأما بالأنبياء المرضية وطالب راء المطلوب بحضرة القدسية وطالب راء المطلوب بحضرة القدسية ليلا سرى القدسية
بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء كن يعطر أبد الأنهاء وتفتحت أبواب نيران له فبداه خازنها تحية جائي يا ربي بالمختار فرج كربنا بالإسراء لم يبتسم قط بطول حياتي وعبوسه بلوى على السجناء يا ربي فرج كربنا وأمتنا بسر للإسراء وهنا أجل حوادث المعراج إذ نال قربا ليس للنظراء جبريل قال مقامي حتى هنا كن فرقا في أمن من الأسواء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء رجائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء ورأى خاصت بالسر للإسراء تلقط واشفع لنا رد شفاءة معنا الحفظ بلسيد الصفعاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء من أعظم النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا
وأمدنا بسر للإسراء فأبي الخليل بقلة خصصته وأخي الكليم خصصته بنجاء ووهبت عيسى من عجائب حكمة وكتابه الإنجيل جم سناء فأتى جواب الحق جل جلاله خص الرسول بعظم الآلاء جعل النبي حبيبه وصفيه ححبه سبع مثاني لثناء وخواتم البقرة أيضا أسهم الإسلام مثل دعائم لبناء وست وأفضل أمة أماته شهداء على الناس بيوم قضاء وقضى بفرد الخمس لكن أجرها 50 تخفيفا على الضعفاء ثم النزول من السماء مودعا ممن بها بتحية ودعاء فرأى بأسفلها دخانا مظلما وقبيح أصوات لدى الإصغاء تلك الشياطين تحوم على عيون للخلق كي لا يفكروا بعلاء قص النبي على قريش صبحه مسراه حول البيت بالبطحاء والمسجد الأقصى لهم أرفاه وعديد أبواب له بوفاء وأضاف أني قد مررت بعيركم فأتت كما قال من الروحاء سخروا به إذ لم يكروا قوله وكذاك حال الكفر والإغواء لكن أبو بكر يكرر قوله عند الرسول صدقت في الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظمت قصد رجائي من ربي الرحمن عفوا شاملا ودوام توفيق وجزل عطاء وعناية عظمى بذرياتنا وشفاعة من سيد الشفعاء وحماية للمسلمين جميعهم من كيد الشيطان ومن أعدائه وهلاك قوة اليهود ومن لهم شرك بنصراتهم من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سفن النجاة السادة الشرفاء
وعلى المحب لهم بصدق ولائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله الله
اللهم إنا قد حضرنا قصة معراج نبيك الكريم ورسولك المبارك العظيم، فاقض علينا ببركاته لباس العز والتكريم، وأسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالمقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار والسادة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار، يا الله يا عزيز يا جبار، واحرسنا من جميع المحاسد والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والحزن ومن العجز ومن الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى، وارفع درجته العليا، وآته سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعل سيدنا محمد من أكرم عبادك عليك كرامة، ومن أرفعهم عندك درجة، ومن أعظمهم خطرا،
ومن أمكانهم شفاعة. اللهم أتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجز الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا. وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين، ولمن أوصانا وأوصينا، ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء. اللهم اكتب السلام والصحة، اللهم اكتب السلام والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الرجس الحسي والمعنوي والإناثي، وأعذنا من شر الجنة والناس. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا محمد رسول الله. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك بالصالح وتب علينا انك التواب الرحيم. ووجه تحياتي بها سلام. الحمد لله رب العالمين. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan ahlal jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan mir rabbir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Fadilatul mukarramun wal muhtaramun Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab mata'allahu bituli ayatih al-karimah amin ya rabbal alamin. Serta hadir bersama kita Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid serta Al-Am Al-Habib Abdurrahman bin Syahab. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur-umur beliau. Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat curahan kepada beliau-beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya Al-Faqir di sini mewakili Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Ghalib bin Hamid Al-Kab untuk membacakan acara kita pada malam hari ini. Untuk membawakan acara kita pada malam hari ini, yakni acara Isra wal Mi'raj, pembacaan kitab I'tibar liulil absar bi Isra'in Nabil Mukhtar karangan Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'bud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tak lupa juga salawat beserta salam kita curahkan kepada sosok junjungan agung kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima Al-Faqir di sini mengucapkan terima kasih kepada para guru dan habaib serta para tetamu undangan yang telah sempat menghadiri acara pada malam hari ini. Dan Al-Faqir juga mewakili Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Ghalib Al-Kab meminta doa kepada antum-antum sekalian untuk proses pelancaran bangunan baru yang sedang dilakukan, yang sedang dibangun di dalam Ponpos Jamiatul Khairiyah ini. Dan Al-Faqir juga meminta doa kepada antum-antum sekalian karena alhamdulillah di tahun ini atas mandat dari Abu Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, Pondok Jamiatul Khairiyah memiliki ikatan organisasi yang dinamakan oleh beliau dengan Al-Akhyar, alumni Khairiyah yang insyaallah Allah ridhoi. Mudah-mudahan kami di sini meminta doa kepada antum sekalian, semoga alumni Al-Akhyar selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keistiqomahan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada inti acara kita. Acara pertama yaitu Qiraatul Quran yang akan dibawakan oleh Fadilatul Ustadz Syahruddin Shadiq SPDI. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla ليلا من
المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khair atas lantunan ayat suci yang telah dibacakan kepada Ustadz Syahruddin SPDI. Semoga ayat-ayat yang telah dilantunkan menjadi cahaya dan petunjuk dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kini kita memasuki acara inti, yaitu acara agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Nizar bin Ikram bin Syahab. Kepada beliau, waktu dan tempat secara maksimal kami persilahkan. Zkuru salat ala Rasulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Fadilatul muhtaramin yang kami muliakan, ayah kami, guru kita semua, Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, mata'anallahu bituli hayatih, serta para habaib, orang tua kita, para ulama, terkhusus akhina Al-Ustadz Ahmad bin Ghalib Al-Kaf dan staf seluruh pengurus dan keluarga besar Pondok Pesantren Ma'had Al-Jam'iyah Al-Khairiyah, serta para hadirin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mengingat hari-hari yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mengagungkan apa yang agung di mata Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Tidak banyak orang di zaman kita sekarang yang seperti ini. Mungkin kita sekarang alhamdulillah walaupun secara zahir kita hadir, akan tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di hati kita
menghadiri majlis ini, perkumpulan seperti ini tidak lain karena itu di mata kita dan di hati kita telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang agung, hal yang mulia, insyaallah. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita mengerti banyak hal yang wajib, apa yang sunnah dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Perkumpulan seperti ini banyak kita sudah mendengar cerita Isra dan Mi'raj. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati tempat demi tempat, bagaimana perjalanan beliau, persiapan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Dalam cerita ini Allah Subhanahu wa taala mengomentari dalam Isra-nya sebagaimana tadi telah dibacakan oleh qari kita jazakallahu khair. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan pertama adalah Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Itu Isra. Kalau Mi'raj dari Baitul Maqdis, dari Aqsa, Masjidil Aqsa, beliau menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kalimat. Yang pertama al-Isra. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kata Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Alladzi asra, dia Allah telah menjalankan di malam hari, asra bi'abdihi dengan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini kalau Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituliskan oleh Allah dalam Al-Qur'an hingga akhir ayat. Adapun Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dibacakan tadi oleh qari kita, alhamdulillah, jazakallahu khair. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat-ayat setelahnya Allah menceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Ayyuhal ahbab, ayyuhal hadirin, ketika Allah menceritakan tentang Isra-nya Nabi Muhammad, Allah mulai dalam ayatnya dengan ucapan bi abdihi. Allah enggak menyebut Nabi Muhammad. Tapi Allah sebut dengan hambanya, bi abdihi. Maksud hamba di situ Nabi Muhammad. Namanya tidak disebutkan oleh Allah, akan tapi disebut oleh Allah hambanya Nabi Muhammad. Juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menceritakan akan Mi'rajnya Nabi Muhammad ketika beliau dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah juga katakan fa auha ila 'abdihi ma auha. Allah juga sebutkan maka dia Allah menwahyukan kepada hambanya. Hambanya di sini juga Nabi Muhammad, tidak disebutkan oleh Allah lagi. Allah sebutkan juga hamba, tidak disebutkan namanya. Fa auha ila 'abdihi ma auha, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ahbab, ini tidak lain keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba yang benar-benar hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa arti hamba? Al-ubudiyah lillah Subhanahu wa taala. Al-ubudiyah al-mahd. Orang yang murni hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak ada menoleh hati beliau kepada selain Allah. Kalau hati kita setiap hari kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kadang setiap hal tidak terlintas di hati kita kalau itu dengan izin Allah. Kita kadang lupa ini tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Kita kadang berharap dengan manusia, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan manusia, saking lupa dengan bersyukur tersebut, kadang kita lupa kalau itu adalah perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah sama sekali. Khalis, murni, hati beliau terlepas dari semua penghambaan kepada selain Allah. Setiap yang beliau jalani, setiap yang beliau lihat, apapun yang beliau lakukan tidak terlepas kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang agung. Penghambaan yang murni, yang suci hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlintas. Takut dengan orang,
berharap dengan orang, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak terlintas pada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang diharapkan oleh orang-orang saleh, orang-orang yang mulia. Imam Haddad radhiyallahu anhu, seorang imam yang agung, ketika beliau dituliskan sifat-sifat beliau oleh muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, disebutkan sifat beliau seperti ini, beliau kutub, beliau orang mulia, semua sifat disebutkan. Di akhir beliau sebutkan Al-Abdul Khalis, seorang hamba yang murni, Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Al-Haddad melihat itu nama ditulis oleh muridnya, beliau adalah orang soleh, fulan, dia adalah seorang wali, seorang alim, seorang ini. Tapi di akhir disifati beliau adalah seorang hamba yang murni. Kata Imam Abdullah bin Haddad, wahai Ahmad, kalau sifat yang kau tulis cuma sifat ini saja udah cukup, yang atas itu semua. Magom-magom yang kau sebutkan akan magamku cukup kalau kau sebutkan Al-Abdul Khalis, orang hamba yang suci hanya untuk Allah. Ini sifat yang paling mulia. Akan tapi Nabi Muhammad bukan orang yang namanya Allah Subhanahu wa taala, yang menyifati beliau adalah hamba Allah, alimus sirr wan najwa. Dia Allah yang tahu hati semua makhluk. Allah nyifati Nabi Muhammad, ini hambaku yang murni, enggak menoleh dengan siapapun, hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Adni radhiyallahu anhu, seorang ulama saleh, Al-Aidarus, beliau berkata, idza sahha al-ubudiyyah, idza safatil ubudiyyah wa sahha al-qasdu wan niyyah wa faniyat kullu bashariyah fahina idzin fahannuni. Beliau berkata, ini seorang saleh, orang yang hebat di mata Allah, orang yang paling agung dicintai oleh Allah, orang saleh, seorang wali. Dia berkata, idza safatil ubudiyyah, kalau penghambaan aku kepada Allah suci, bersih, murni, aku hanya untuk Allah, di hatiku tidak menoleh kepada selain Allah, kata beliau, wasahhal qasdu wan niyah, dan tujuanku, niatku benar, wa faniyat kullu basyariyah, terlepas dariku atas kemanusiawian. Aku tidak melihat manusia ataupun makhluk kecuali itu atas izin Allah. Mereka tidak bergerak kecuali atas izin Allah. Kalau aku udah seperti itu, fahina idzin fahannuni, kata beliau. Kalau aku udah sampai seperti itu, berikan kata selamat untukku. Beri aku kabar gembira, artinya beliau udah sampai magom yang paling agung kalau udah seperti itu. Akan tapi Nabi Muhammad, Allah sendiri yang menyifati beliau bi abdihi fa auha ila abdihi, kata Allah, hambaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang paling agung. Oleh karena itu, di antara yang kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang pertama, ya ahbab, adalah keagungan Nabi Muhammad harus tertanam di hati kita. Apa yang telah beliau berikan kepada kita, hal yang agung, hal yang besar, paling besar bahkan, ya ahbab. Di antara yang paling agung yang diberikan oleh Nabi Muhammad, diberikan oleh Allah perantara Nabi Muhammad adalah al-iman. Keimanan yang ada di hati kita. Kalian semua yang beriman, percaya akan Allah Subhanahu wa taala, beriman akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadarlah, syukuri itu nikmat yang paling agung. Boleh kita tidak memiliki harta yang banyak, boleh kita tidak dimuliakan oleh orang, boleh aku cuma punya harta sedikit, makan sehari-hari, pakaian cuma ini, bekerja juga boleh kita katakan itu, kan tapi jangan lupa kalau kita memiliki nikmat yang paling agung, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, apapun yang mereka miliki, dunia seisinya, keagungan, semua orang menghormatinya, bahkan menjadikannya Tuhan, tidak akan arti sama sekali, tidak akan berarti sama sekali. Allah Subhanahu wa taala, ayuhal ahbab, kalau kita sadari keimanan yang ada di hati kita, kita bandingkan dengan orang-orang kafir. Mereka boleh memiliki harta yang banyak, terkenal, bisa berbuat ini dan itu. Contohlah orang paling kaya, paling hebat dari orang kafir. Kita pikirkan, kalau mereka dicabut oleh Allah nyawanya, di malam atau di hari dicabut oleh nyawanya, apa yang mereka rasakan setelah itu? Apa arti harta? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dari malam itu, ketika dia wafat, dicabut oleh Allah nyawanya. Siapapun itu, di barat, di Amerika, di Rusia, di Cina, di Jepang, siapapun, harta apapun, nikmat apapun di tangannya, ketika diangkat oleh Allah keimanan dari hatinya, apa yang mereka rasakan? Azab. Bahkan ketika ruhnya sudah sampai tenggorokan, dia akan lihat
sudah di alam lain. Sudah azab kepada dia sampai kapan? Jangan tanya sampai kapan. Tidak ada. Bukan hanya orang biasa, siapapun orang yang tidak dikasihkan oleh Allah keimanan dalam hatinya. Allah menceritakan akan hal ini Fir'aun. Siapa yang lebih kaya dari Fir'aun di zamannya? Bahkan orang dijadikannya hamba, bukan hanya taat, hamba. Kerajaan Mesir di bawah tangannya. Akan tapi setelah kematian tanpa keimanan yang kita diberikan oleh Allah di dalamnya. Yang kita lupa kalau keimanan itu nikmat yang paling agung, Allah menceritakan Fir'aun. Enggak usah orang zaman sekarang. Enggak usah orang kafir di zaman sekarang dengan harta bendanya. Ini Fir'aun kata Allah. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah berfirman mencibati apa yang dirasakan oleh Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya kata Allah. Neraka kata Allah, api yu'raduna 'alaiha dipaparkan di hadapan Fir'aun. Ghuduwan wa 'ashiyya, pagi sore. Diazab oleh Allah dari kapan? Dari zaman Nabi Musa, Fir'aun. Dari zaman Nabi Musa, iya, sampai sekarang. Sampai sekarang apa dalam kuburnya? Diazab oleh Allah. Bukan hanya diazab, yu'raduna 'alaiha kata Allah. Neraka dipaparkan oleh Allah. Orang kalau diazab oleh Allah, setelahnya selesai mungkin agak ringan, akan tetapi ini diazab oleh Allah. Diazab oleh Allah seakan Allah bilang belum, ke depan masih kemana? Ke neraka. Ini orang yang tidak punya iman. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, belum selesai. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab kata Allah. Namun kata Allah ini diazab di kuburnya, diazab. Wa yauma taqumu sa'ah, akan tapi kalau udah datang neraka, udah datang hari kiamat, apa kata Allah? Adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Bawa, masukkan Fir'aun ke azab yang pedih, ke neraka. Ini orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita dengan berkat Nabi Muhammad, alhamdulillah, keimanan sudah pada hati kita. Kalau kasarnya kita sudah punya kunci surga, tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari nikmat yang paling agung. Jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga kemuliaan Nabi Muhammad di hati kita. Itu adalah hadiah di antara hadiah daripada Nabi Muhammad untuk kita, ayuhal ahbab. Orang yang paling agung. Ini Fir'aun. Orang kafir tidak diberikan Allah keimanan, di akhirat kelak hancur. Orang kafir siapapun dengan harta bendanya, kalau ketika mati sudah hilang semua kenikmatan, akan tapi kita boleh kita bersabar kehidupan dunia. Tidak memiliki banyak, hajat kita kadang tidak sampai, mau beli ini tidak terbeli. Tapi sadarlah kenikmatan itu hal yang paling agung. Setelah kita mati akan kita sadari. Maka kita berharap kepada Allah untuk keimanan ini dijaga oleh Allah, dibesarkan oleh Allah, dimantapkan di hati kita, dan kita pun menyadari akan keagungan nikmat yang agung ini. Ayuhal ahbab rahimakumullah. Ini keadaan orang kafir. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Di hari kiamat, kalau kita nggak sadar sekarang, kita akan nyesal. Di hari kiamat semua akan berharap kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam wa man dunahu, dan setelah Nabi Adam para nabi, tahta liwa'i yaumal qiyamah, kata Rasul, di bawah panjiku. Bahkan mereka orang-orang kafir sekarang boleh mereka tidak mengakui kemuliaan Nabi Muhammad. Kata di akhirat kelak tidak ada yang mulia kecuali Nabi Muhammad. Semua akan berharap dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bilang, Allah mengomentari hal ini, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, kata Allah. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, di akhirat kelak kata Allah. Ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, orang-orang zalim, orang kafir, orang yang tidak beriman meninggalkan jalan Nabi Muhammad akan mengikit tangannya, penyesalan. Ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi, apa yang mereka katakan? Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kalaulah aku mengambil Rasulullah SAW, mengambil jalan Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya, akan tapi itu tidak berarti lagi di akhirat kelak. Oleh karena itu kita harus berbangga, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Kita pun berharap hal itu mantap di hati kita, kita lurus di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral hadirin, rahimakumullah wa hafizakumullah. Oleh karena itu banyak hal yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita harus sadar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita harus sadar yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Enggak ada orang bisa naik ke langit
enggak usah ke langit. Ya, dengan perjalanan yang jauh itu tidak ada. Sekarang orang kafir dengan kesombongannya bilang bisa naik bulan, ini mengingkari, ini bilang ini tidak terjadi. Walhasil akan tetapi Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita menyadarkan ini hati. Di Isra-nya Nabi Muhammad, kita harus sadar kenikmatan yang paling besar telah diberikan oleh Allah kepada kita, keimanan. Diceritakan seorang saleh ketika berhaji di hari Arafah, ia pun menaiki suatu gunung kecil, dia berkata alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa bihi min ni'mah. Orang berkata pas hari Arafah naik, ya Allah alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa bihi min ni'mah. Maha suci Allah, aku bersyukur kepada Allah atas nikmat keimanan wa kafa bihi min ni'mah, katanya. Cukup ini atas nikmat yang besar, ini udah cukup, katanya. Tahun berikutnya diberikan oleh Allah taufik untuk haji lagi. Ketika dia haji lagi di hari Arafah, ingin berbuat dan membaca seperti itu. Naik lagi gunung kecil mau berkata alhamdulillah, langsung diteriakkan oleh malaikat, ya fulan, cukup, kata fulan. Pahala inti dari tahun kemarin belum selesai anak tulis. Masih mau nyebut lagi, katanya. Saking banyak pahalanya, menyadari arti keimanan yang diberikan oleh Allah. Keagungan dan keimanan yang diberi oleh Allah tidak ditanya kita tidak minta. Hadir alhamdulillah beriman kepada Allah. Banyak orang kafir lebih pintar dari kita. Perbuatannya masya Allah, pelajarannya bisa buat ini. Kita lihat sendiri bagaimana orang kafir bisa berbuat ini, membuat itu, mengeluarkan ini teknologi dan selainnya. Akan tapi keimanan tidak ada di hati mereka, tidak ada apa-apanya. Hilang di mata Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita sadar itu bukan dengan akal. Keimanan istifa min Allah. Pilihan dari Allah, keimanan diletakkan dalam hati. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengomentari hal ini, ditanya oleh sahabat, diceritakan mereka orang kafir Quraisy antaranya membangun atau membuat berhalanya dengan manisan ataupun dengan makanan. Kalau mereka lapar, dimakan itu berhala yang Tuhannya mereka sendiri. Ketika ditanya, kok bisa berbuat seperti itu? Kata Sayyidina Umar, kami di saat itu memiliki akal jabar. Akal kami besar, pinter. Tapi apa kata Sayyidina Umar? Lakinnaha adallaha bariha. Akan tapi akal kami di saat itu adallaha bariha, disesatkan oleh sang penciptanya Allah. Ketika hati disesatkan oleh Allah, tidak akan nampak keimanan. Akan tapi kita dipilih oleh Allah, lahir dengan keimanan. Orang tua kita beriman, alhamdulillah, insyaallah keimanan itu akan tetap, dan kita pun menyadari akan keagungan nikmat keimanan yang diberikan oleh Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setelah ini kita harus menyadari kemuliaan Nabi Muhammad. Cukup kita berbangga-bangga mencontoh orang kafir. Kita lihat mereka yang maju, mereka yang paling enak, cukup. Mereka yang paling bahagia, cukup. Itu semua tipuan, tidak ada sama sekali. Mereka orang yang paling susah di dunia, susah apalagi di akhirat. Dengan yang mereka perbuat, mereka dalam keadaan susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Dari Allah. Kata Allah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab." Mereka orang yang kafir dari ahli kitab. Wal musyrikin, orang musyrik, fi nari jahannam, kata Allah, di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum, kata Allah, merekalah syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk manusia. Bukan artinya kita sombong, enggak, kita harus sadar junjungan kita adalah Nabi Muhammad. Bukan orang kafir yang kita banggakan, yang kita lihat mereka akan menjadi api neraka, diazab oleh Allah. Jalan hidup mereka mendorong kita untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan gelap dengan mengikuti mereka. Mereka susah dalam kehidupan dunianya, jangan sampai kita tertipu. Walaupun mungkin nampak bisa berbuat ini dan itu, Allah sudah nyipati mereka. Kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Kata Allah, dan mereka orang kafir
Yatamatta'un, kehidupan hanya makan, berkhidmat dengan syahwatnya mereka. Tertipu, akal mereka tidak dipakai lagi, yang terdepan adalah syahwatnya mereka. Kita contoh mereka. Gaya rambutnya kita contoh, kita bangga sama seperti mereka. Jalan kita sama seperti kita bangga. Pakaian mereka sama kita bangga. Padahal Allah nyipati mereka seperti itu. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, kata Allah. Makan seperti makannya hewan ternak. Enggak berakal. Tidak beriman kalau mereka akan dihisab, mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan setelah itu, bukan hanya itu, kata Allah. Yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Setelahnya apa, kata Allah? Belum selesai. Wan naru mathwal lahum, kata Allah. Dan neraka tempat kembali mereka. Ini orang kafir. Walaupun kita lihat mereka sekarang, jangan sampai kita iman adalah yang paling agung. Contohlah mereka orang-orang yang membawa kita untuk mendekatkan kepada Allah. Contoh orang-orang yang akan mendekat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hakikat kebahagiaan dan keimanan. Hakikat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan yang sebenarnya. Keagungan yang sebenarnya adalah seperti itu. Jangan sampai kita tertipu dengan media, tertipu dengan zaman, tertipu dengan fitnah. Enggak. Hakikat kemuliaan adalah bagi orang yang beriman kepada Allah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Keagungan hanya milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Begitu juga orang kafir. Mereka lakukan apapun di dunia aja mereka akan menyesal. Allah menyipati mereka yang kita lihat di zaman kita sekarang dengan kesombongannya. Kata Allah, walladzina yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayanfigunaha thumma takuna 'alaihim hasratan thumma yughlabun, kata Allah. Walladzina yunfikuna amwalahum, kata Allah, mereka orang kafir yang menafkahkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menutup, menghilangkan orang ke jalan Allah. Sekarang kita lihat, mereka infakkan semuanya untuk menghancurkan Islam. Mereka berikan ini, mereka sebarkan kemaksiatan dengan medianya, dengan videonya, semua mereka lakukan. Dia suddu an sabilillah, untuk menutup orang untuk sampai kepada Allah. Itu yang mereka niatkan. Kata Allah apa? Fasayunfigunaha. Mereka akan keluarkan harta mereka buat itu semua. Mereka berkhidmat untuk hal ini, untuk memasukkan orang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah apa? Tsumma takuna 'alaihim hasrah. Nanti kata Allah, takunu alaihim hasrah, itu akan menjadi penyesalan buat mereka. Kita lihat sekarang, yang mereka keluarkan, mereka akan hancur. Bukan hanya itu, kata Allah, tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun, kata Allah. Mereka bersedekah, mereka keluarkan untuk menutup jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluarkan, tsumma takunu alaihim hasrah, kata Allah, itu akan menjadi penyesalan. Bukan hanya itu, kata Allah, tsumma yughlabun. Kata Allah, mereka akan kalah di ujung-ujungnya. Ini kita lihat di zaman kita sekarang. Kurang apa lagi firman Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kita akan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah berfirman, Allah sudah berkata, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Dialah Allah arsala rasulahu bil huda, mengutus Nabi Muhammad dengan hidayahnya, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk menampakkan Nabi Muhammad ataupun Islam di atas semua agama. Islam tetap akan yang terdepan karena Allah. Bumi ini miliknya Allah. Semua di tangan Allah. Allah telah memilih seperti itu. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik enggak mau hal itu. Tapi itu pasti akan terjadi. Akan tetapi PR-nya apakah kita di antara mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengagungkan Islam? Orang yang dipilih oleh Allah, hatinya yang paling agung adalah Islam dan Nabi Muhammad, dan keimanan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perkumpulan seperti ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Mulia di mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadar akan arti keimanan dan Islam yang ada pada diri kita, menyadari akan keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mengagungkan orang yang agung di mata Allah, orang yang mulia di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berharap Allah memberikan kita taufik untuk berjalan di jalan mereka. Kita dan orang yang kita cintai, keluarga kita semua, perempuan-perempuan di rumah kita, kita berharap semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya
orang kafir. Hadza minna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Said Nizar bin Ikra bin Syahab atas tausiah yang sangat menginspirasi. Semoga ilmu yang telah disampaikan membawa manfaat dan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama memintakan talqinuz zikir serta doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Kepada beliau kami persilahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrafa wa karrama wa jarra azam, radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma wala matruda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta waliyu ni'matina wa antal qadir ala talabatina wa ta'lamu hajatana. Fanas'aluka Allahumma ya Allah bihaqi Muhammad wa ali Muhammad lama yassarta umurana wa lama qazaita hajatana wa lama syafaita mardhana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, sebelum Al-Fagir menutup acara kita pada malam hari ini, Al-Fagir akan mengumumkan undangan besok acara Isra wal Mi'raj hari Kamis malam Jumat ba'da maghrib yang akan diadakan di Musalla At-Thaibah yang beralamat di Sungai Bayas, Hulu Ilir. Kemudian di lusanya, tepatnya di hari Jumat malam Sabtu ba'dal maghrib yang semula ba'dal isya dimajukan menjadi ba'dal maghrib di rumah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran atas para tetamu sekalian, serta mohon maaf atas segala kurangan. Sebelum itu, Al-Fagir mewakili Mudirul Ma'had Al-Habib Ahmad bin Ghalib Al-Kab menyampaikan para tamu untuk tidak dulu pulang karena pondok telah menyiapkan hidangan makan malam untuk dibikin satu halaqah 4 orang. Silakan dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.